dijeli na kameno i metalno doba. Kameno doba se dijeli na paleolitik, mezolitik i neolitik, a kameno doba se dijeli na bakreno, brončano i željezno doba. Paleolitik od 1.800.000 godina prije nove ere do 10.000 godina poslije nove ere. Važno paleolitičko otkriće je vatra, izvor topline, služi za obranu i lov te za prerađivanje hrane. Mezolitik se dijeli od 10.000 godina do 6.000 godine prije nove ere. Važan je izum mezolitik, luk je i strijela, privređuje se lovom i ribolovom te još uvijek sabećarskom djelatnošću. Neolitik od 6.000 do 4. godine prije Krista pojavljuje se novi oblik privređivanja i ratarstvo, stočarstvo te lov i ribolov. Ljudi se okupljaju u rodove i veća bratstva plemena. Metalno doba dijeli se na bakreno, brončano i željezno doba. Metalno doba počinje oko 4.000 godine prije Krista. Dijeli se na bakreno, brončano i željezno doba. Prvi predmeti od bakra dolaze u Europu iz razvijenih zemalja srednjeg i dalekog istoka. Brončano doba počinje oko 2000 godine prije Krista. Najveći procvat stiže na Kreni i Mikeni, a sačuvana je velika količina nakita i ostalih figurica. Željezno doba, Daljska grupa Međurječe, Save i Drave i Dunava, Kasteljanska grupa Istra, Japanska kultura, Lika, Liburnijska grupa Sjeverna Dalmacija, Glasinačka grupa Dalmacija.